Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initoke Rwanda, mwegumana natwe ibiganiro dukora umunsi ku munsi wegaruka ku makuru na documentary, haba imyidagaduro, siporo, politike ndetse n'andi makuru abari kugarukaho cyane muri society. Mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umusekirite imyaka 21 yasanzwe mu gipangu yarindaga yimanitse mu mugozi. Kwizera Jean Damascene wari umusekirite wa kampani icunga umutekano ya Top Sec yasanzwe aho yarindaga mu gipangu kimwe abanyamahanga yapfuye yimanitse mu mugozi, bigakekwa ko yaba yiyahuye. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rusenyi mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki ya 12 Ugushyingo umwaka 2025. Abaturage muri ako gace bavuga ko inkuru yo kwiyambura ubuzima bwa nyakwigendera bayimenye mu gitondo cyo kuwa gatatu. Umwe mu baganiriye n'itangazamakuru yagize ati, ngiye nkora akazi kizamu hano mu Runani, iyi nkuru nayimenye mu gitondo ko umuvandimwe wiyahuye yakoraga hafi y'igipangu nkoramo. Hari undi wakoraga amasuku ubwo yaraje mu kazi ke nibwo yabonye umuvandimwe w'umusekirite yimanitse mu mugozi, hanyuma itamenyesha abandi bahakorera barinda ku marembo rusange. Amakuru akwirakwira gutyo. Uyu muturage yakomeje avuga ko bahageze nabo basanga umusekirite yiyahuje umugozi, amaguru akora hasi, bigaragara ko umugozi wari wacitse ariko yashizemo umwuka. Amakuru avuga ko umusekirite yarindaga mu gipangu kibamo abanyamahanga, aho yazaga ku mugoroba agakora akazi ke, hanyuma ku manywa akajya mu zindi gahunda ze. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wararisi Gahonzire yemeje aya makuru avuga ko bikekwa ko nyakwigendera yaba yiyahuye. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wararisi Gahonzire yagize ati, ni amakuru polisi yamenye biturutse mu baturage bo muri kariya gace mu mudugudu wa Rusenyi mu kagari ka Murama, bahamagaye bavuga ko umusore wapfuye bikekwa ko yiyahuye. Polisi n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ibanze zahariya zahageze ahabereye urwo rupfu, basanga umusore witwa Kwizera Jean Damascene wimanitse mu mugozi mu rugo rw'umuturage yarindaga. Uwo nyakwigendera yari asanzwe ari umusekirite wa kampani ya Top Sec, akaba yari amaze amezi 4 arinda urwo rugo, akaba ari naho yiyahuriye. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Wararisi Gahonzire yakomeje avuga ko bigaragara ko nyakwigendera yiyahuye kuko yari yaje mu kazi nk'ibisanzwe, nimugoroba ba nyir'urugo bajya mu nzu bararyama nk'ibisanzwe, maze nafata umugozi amanika ku rubaraza rw'inzu arurira yishyira mu mugozi mu ijosi. Akomeza agira ati, igikekwa nuko yaba yariyahuye kuko nta kindi kintu kidasanzwe cyabaye muri urwo rugo, nta bujura bwabaye, bikekwa ko yaba yariyahuye. Igikurikiranye ni ugukora iperereza no gupima umurambo wa nyakwigendera kugira ngo hamenyekane iby'ukuri niba ari ukwiyahura. Nyakwigendera Kwizera Jean Damascene yari afite imyaka 21 y'amavuko, bikaba bivuze ko yavutse mu mwaka 2004, akaba yakomokaga mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe Dr Iyamuremye Jean Damascene muri Nzeri mu mwaka 2025 yatangaje ko mu bitera abantu kugerageza kwiyahura harimo amakimbirane mu miryango, kubura ubufasha bwo mu miryango, ibibazo by'amikoro, indwara zo mu mutwe, agahinda ndetse n'izindi ndwara zidakira. Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC igaragaza ko umubare w'abagerageje kwiyahura mu Rwanda wageze ku bantu 602 mu mwaka ushize wa 2024, kandi 51.3% ari abafite hagati y'imyaka 19 na 35 y'amavuko. Ngayo ngo kwereka mubwire ngo wakoze kubana nanjye muri kino kiganiro, kamubwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri Initoke Rwanda kora subscribe ubundi ujye ubana natwe imigano dukora umunsi ku munsi, weguruka ku makuru na documentary, muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'izindi nkuru zagiye zitandukanye. Reka mubwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.